салому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. хело вақт шуд интизор шуде дар масъалаи бозии бузкашии кони бодом. ана фурсати он расид ки мо бозии бузкаширо пешкаши шумо гардонем. аммо пеш аз оне ки ман бозии бузкаширо пешкаши шумо гардонам, як масъаларо мехоҳам камакак суҳбат гузаронам, зеро ки бисёр одамҳо мепурсанд, интизор ҳастанд ки кани кадом паҳлавон аз водии Зарафшон рафтаву дар бозии бузкашии кони бодом марра карда бошад. ман ба шумо як чиз мегӯям. аз баъзе саволҳои ҳамин гуна одамҳо айнан маълум аст ки гӯё дар камина як ҳамчун як шикорчӣ пойда истода бошанд ки як паланг биёяду шикорашон кунем. ба ҳамин ақида гӯё савол медиҳанд ки ҳавасманд ҳастанд ки афросиёб, исматулло паҳлавон, иззатулло паҳлавон, ҷаҳонгир паҳлавон дар бозиҳои бузкашии калон-калон кани партоянд мо бинем гуфта. ҷавоби ман ба айнан ана ҳамин гуна одамҳост. бовар кунед, ман фикри ақидаи худамро гуфта истодам, вагарна на афросиёб, на исмат паҳлавону иззат паҳлавон, на ҷаҳонгир паҳлавони фароб барои ман ягон намуд хешу табор, ягон намуд додугирифтҳои пуливу молӣ надорем. мо танҳо ҳамватан ҳастем, онҳо паҳлавон ҳастанду ман наворбардору халос. ба шумо як чиз мегӯям. барои шахсан худи ман аз водии Зарафшон иштирок кардани ана ҳамин паҳлавонҳо дар бозии бузкашии калони кони бодом, ин худ як ифтихор аст. ин як худ як сарбаландиву сарфарозӣ аст ки аз ватану аз водии мо низ дар ҳамон ҷо ҳамчун намоянда иштирок варзида истодаанд. агар ҳаминҳо ҳам нараванд, ки аз гиребони ҳаминҳо мегирад ки ту нарафтӣ? раҳмат ба падар, ба модар, ба устодони тарбияткардаи шумо, ба муҳити атрофи шумо ки ғайрат кардед, шуҷоат кардед, дар байни ин қадар ҳазорҳо аспҳо иштирок кардед. аз он ҷумла ман ташаккур мехондам ба соҳибони аспҳои ракетаи ёрӣ, ҳоҷи маҳкамбой аз деҳаи ёрӣ, ба соҳиби аспони чемпион ва космос, фарзандони ҳасани ёриги аз деҳаи калхозчиён, яъне ғӯсар, аспони урметани бостонӣ, ана ин зениту снайпер, як дусе аспе буд ки номаша фаромӯш кардам, аспҳои акои беҳрӯз замонов, аспҳои қиматшоҳ ки дар ҳамин бозии бузкашӣ ман дидам онҳоро иштирок карданд. ифтихор мекунем бо шумо. бовар мекунед ё не? ман ба он паҳлавонҳое ки нарафтанд, ба он аспҳое ки соҳибонаш онҳоро набурданд, ягон чиз гуфтанӣ ҳам нестам, таҳқир карданӣ ҳам нестам, сарзаниш карданӣ ҳам нестам. аммо ба ин шахсоне ки ин қадар харҷу хароҷот карданд, ғайрату шуҷоат карданд, ватан гуфтанд, номи водӣ гуфтанду бурданд аспонашонро ва рафтанд паҳлавонҳо худашон, аҳсану офаринҳо мехонам. як ҷаҳон ташаккур. шумо иштирок карданатон барои мо ин аллакай худ қаҳрамонӣ аст. бовар кунед, он ҳаракатҳову ғайратҳои исмат паҳлавону ҷаҳон паҳлавону иззат паҳлавону афросиё паҳлавоне ки дар даруни он майдон қариб, агар хато накунаму ба воҳима наздикӣ накунам, зиёда аз 1000 асп буд. 1000 асп буд. шумо мефаҳмед ё не? калимаи 1000 чӣ қадар аст? дар дохили ин қадар аспу паҳлавон, дар дохили ин қадар аспҳо ғайрату шуҷоат кардаву аспаи такка мешуданд. ман боварии комил дорам ки дар мадди назари онҳо тамоман солим набуд. ҳаракаташон ҳамин буд ки як маротиба ном гиранд ки аз водии Зарафшон фалон паҳлавон гуфта. фаҳмидед? аз он ҷумла ана ҳамин манам агар яке аз намояндаи водии Зарафшон агар блогер бошам, ман ҳам гӯё дар як рақобат қарор гирам гуфта рафтам. ман медонистам ки онҷо ҳазорҳо ҳазор шояд ки садҳо нафар блогер бошанд, садҳо нафар наворбардор бошад. аммо ман барои худ ифтихор медонам ки ман аз водии Зарафшон намоянда рафтам. ин маънои онро надорад ки агар рафт диҳем ба марра накардани паҳлавонҳо, шояд просмотрҳои ман аз просмотрҳои дигар блогерон хелоҳо дар поён бошад.
шояд ки аудиторияи ман ки қариб тақрибан ба 30,000 наздик мерасад, он аудиторияҳои он блогероне ки дар он ҷо қарор доштанд, шояд ки 100,000 нафар, 200,000 нафарҳо азодорҳо рафта буданд он ҷо. акнун чӣ кор кунем? Он дар он ҷо блогерои ба қувват гуфта мо иштирок накунем ё тӯрем ё паҳлавонҳоро дар назар дорам ки ҳамун паҳлавонои мо марра карда наметавонем гуфта нараванд. оё азизои дил, ҳамин паҳлавонҳоро худи мо зада кардем. бовар мекунед, худи мо рӯҳафтода кардем, дилшикаста кардем. шояд ки худи ҳамун паҳлавонҳои худамонам аллакай медонанд ки бисёриҳо дар камина гирифта истоданд ки шояд ки онҳо марра накунанду баъд инҳо забонашон дароз шавад ки ана паҳлавонҳои мо фақат дар ҷойҳои худамон буз мепартоянду дар дигар ҷойҳо наметавонанд гуфта. мо паҳлавонҳои худамонро зада кардем, бовар мекунед, дилшикаста кардем. мо набояд ки ин гуна бошем, мо бояд ки дар барашон бошем, дар барои иштирок карданашон бояд ифтихор кунем. бовар мекунед, бояд ки боз 20-таҳо 30-таҳои дигар паҳлавонҳо рафтаву агар иштирок мекарданд, ман як нуқтаи нозукро гуфта гузарам ки дар он ҷо каманда яъне даста паҳлавонҳо шудаву баъд ғолиб мебиёянд. дар танҳоӣ ягон кас аз дару дохили 1000 асп марра карда наметавонад. ба ҳамин хотир бисёр паҳлавонае буданд ки буданд дар бозии бузкашӣ, аммо иштирок накарданд. шояд ки аз маҳз ана ҳамин гапҳои мову шумо бар ин тамошобинҳо тарсидаву иштирок накарданд ки кани як бор бинем кини дар он ҷо марра мекарда бошанд ё не. ба ҳамон паҳлавонае ки рафтаву иштирок кардаву Афросиёбу Измату Иззатулло гуфтаву қиғу биқ кардан ҳам мо ташаккурҳо мехонем. ба ҳар як инсоне ки аз ташаккурҳо мехонем. ба ҳамин хотир аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекардам, шояд ки ин сухани ман ба дили чандин нафарҳо бад расад, аммо дӯст гӯяд табарвор, душман гӯяд шакарвор, ин зарбаи бади моро қабул мекунед, аз ҳозир аз фикратон мегардед, мардонавор дар зери комментария ба ҳамон шахсое ки дар ҳамон ҷо рафтанд иштирок карданд, паҳлавонҳову аспҳое ки иштирок карданд, дуои нек метиҳед ва дилашонро гарм мекунед ки дар оянда бузкашиҳо шумо равед, мо шуморо мухлисӣ хоҳем кард. ва ман аз паҳлавонҳои гирду атрофи худамон хоҳишу дархост мекардам ки дар ҳамин гуна бозиҳои бузкашии калон дастаҷамъона раванд. мегӯяд ку қуввати мушт аз ангуштҳо бояд ба даст чихела-михел як байт буд, мақсад як ангушт кор карда наметавонад, як ангушт ин мушт намешавад. аз зӯри мушт аз ваҳдати ангуштҳо ояд ба даст гуфтани сатр буд, дуюм қатораш дар хотирам нест. умуман аз дигар паҳлавонҳо хоҳиш мекардам ки рӯҳафтода нашавед, ба гуфтаҳои ин мардум нигоҳ накунед. шумо равед дар куҷое бозӣ бузкашӣ мешавад, ба якдигар маслиҳат кунед, якҷо шавед, яктан шавед, равед якто ҳам марра кунедам барои мо басанда аст. худованд ҳамавақт дастатон боло бошад. паҳлавонои ватан, ифтихори мо, дар куҷое ҳастед, аз шумо ном мебаранд. боз такрор мекунам ки аспдоронро низ мову шумо рӯҳафтода мекунем. кани аспҳои худамон равад дар он ҷо як бор партояд, мо бинем гуфтанҳои мо рӯҳафтода мекунад аспдоронро. азизои дил, ин мусобиқа аст. ҳолатое мешавад ки як намуд марра мекунад ки кайф мекунед тамошо карда. бовар мекунед, бо ватандор будан, бо паҳлавондор будани ватан ифтихор кардам. дар кор аз чихеле гуфтам, дуои нек метиҳем, худо хоҳад дастгириашон мекунем. дар солҳои оянда мо ҳам рафтан мегирем, мехоем навор кардаву реклама карда рафтан мегирем ки дилу дасту дилашон гарм шавад паҳлавонои худамонро. ва боварии комил дорам ки дар ояндаҳо нақша мекашем, якчанд паҳлавон шудаву асп шудаву дар кадом бозӣ бузкашие бошад сафарбар мегардем. мо барои реклама кардан тайёр ҳастем. худо хоҳад марраҳои инҳоро дар бозиҳои бузкашӣ ман кафолат медиҳам. агар мо у шумо дастгирӣ кунем, ман кафолат медиҳам, худо хоҳад ҳамаш нағз мешавад. ба ҳамин хотир гапро ба дарозо намекашем. мақсади мо низ аз рафтан ба кони бодом навор кардан набуд. техникаву технологияи мо ба категорияи бозиҳои бузкашии калонтар ҷавобгӯ нест. мо дар назди марра ки будем,
همون پهلوان هایی که مره کردن از نزدیک گرفتیم همه قدر مقصد داشتیم کم و کمبودی ها رو به نظر نگیرید فقط تاجیکستان به پیش و به پیش و به پیش و نگفته نموند که من اکوی عبدالرزاق از دهه نواباد دیدید یک دهن من از وادی زرافشان ما از پنجکین اومده گفته افتخارمندانه سببگار شدن که همین سخنها رو در میکروفون برنده ها گفته باشند و اینچنین از کلمه های تاجیکستان به پیش آن نفر استفاده بردن. بازم یک چیزی دیگر رو میخواستم اضافه کنم که همون انسان هایی که میگوید که کنی این پهلوانای خودمون در خودمون پهلوان است کنی یک بار در بازی های بوسکشی کلان یک بار پرتویان ما بینیم من به خود همون آدم ها یک جواب عمیق دارم که کنی یک بار شما به دهه دیگر آدم هم خیلی مهمانی روید و خودتون رو همچون در دهه خودتون یک تصور کنید من بینم خودتون رو گم میکنید مهمانی رفته خودتون رو گم میکنید اینها مسابقه رفتن حاله باور میکنید اینها مسابقه رفتگی هستند شما مسابقه مهمانی روید و خودتون یک مرتبه گم نکنید ما بینیم به همین خاطر عزیزای دل اینگونه شدن در کار نیست یک کس رو روح افتاده دل شکسته عموما کردن لازم نیست باور میکنید بعدن اینکه در همون بازی شهر کونیبادام من خودم اشتراک داشتم اگر شده باشد بلند شده باشد 30 تا سالم بود مقصد 30 مره بود 30 بار اعلام بود که سالم فلان چیز است در اونجا 1000 تا اسب و پهلوان بود یک اسمت الله و عزت الله و جهانگیر و افراسیاب نپرتافته‌اند نیکو اگر اونجا پرتافته باشد 7 8 تا 10 انا به 15 پهلوان غالب برآمد و شما برای چی درباره 985 پهلوان دیگر گپ نمیزنید و میباید در همه افراسیاب و اسمتی و عزت میچسبید و 985 نفر دیگه هم در قطاری همین پهلوان هایی که ما و شما رو افتاده میکنیم نپرتافتن مره نکردن عزیزای دل اینا دونسته گیرید من این چیزای طور کنید که مرا بد نبینید من از دلسوزی هم گفته ایستادم و در آخری صحبتم از شما عزیزای دل دوستای جانی من خواهش میکردم که برای جالب شدن نواری ما اونجا که پهلوان های ناشناس برای شما خیلی ها زیاد که بودند در کدام دقیقه کدام پهلوان رو در درون همون توده پهلوان ها دیدید در زیر کامنتاری نویسید که هم نوار جالب شود هم کامنتاری زیاد شود هم بگذار کامنتاری خون دروید و بیند که افراسیاب یا عزت الله یا اسمت الله یا اکوی حیدر یا اسب اورمتن یا اسب رکت یاری همین ها رو در کدام دقیقه ها شما دیدید همچون یک مسابقه در کامنتاری نامنویس کنید که نوار جالبیت خودش گم نکند برای شما تماشای خوش برای ما برای کار سلامت و سربلند باشتان رفتیم عزیزای دل از سبب اونه که ما وعده کرده بودیم که در هر یک بازی بوسکشی درباره یک دو یا اسب درباره یک یا دو اسب معلومات خواهیم داد امروز ما انتخاب کردیم اسب‌های سنایپر و زنیت از دهه اورمتن زیرا که در این بازی بوسکشی غیرت کرده و شجاعت کرده رفتند و اشتراک کردند اسب با نام سنایپر سال 2021 و سال 2022 автомобиль را صاحب شدگی است 5 6 تا توی در پنجکین تو شهرستان به دست آوردگی است در شهرستان اشتر مره کردگی است در پنجکین اشتر مره کردگی است در دهه یاری یک اشتر یک توی مره کردگی است در عموم 5 6 تا توی 2 تا 3 تا اشتر 2 تا автомобиль این یکی از سالم های کلانترین این اسب به حساب می رود صاحب اسب بهروز زمانوف از دهه اورمتن می باشند اسب 11 ساله می باشد و پهلوان هایی که این اسب را سوار هستند اسمت الله پهلوان از دهه یاری عزت الله پهلوان از دهه یاری مبارک شاه پهلوان از دهه اماندره دیار پهلوان از ناحیه شهرستان دهه چشمسار سراج الدین پهلوان از ناحیه شهرستان از دهه چشمسار و غیره ها می باشند اسب زنیت باشد مره های توی گاو مبلغ های پولی را به دست آوردگی است پهلوان هایی که اسب زنیت را سوار هستند دیار پهلوان از دهه چشمساری ناحیه شهرستان بابای فخر از دهه اورمتن جماعت دهاتی اورمتن ناحیه عینی تویچی بای پهلوان از ناحیه شهرستان دهه چشمسار
Урунбек паҳлавон аз деҳаи Урметан, ҷамоати деҳоти Урметани ноҳияи Айнӣ. Машҳур паҳлавон инчунин аз деҳаи Урметан ҳастанд. Синну соли ин аспа 13 сола буда, соҳиби аспа Қимматшоҳ аз деҳаи Урметан мебошанд. Ба ин аспон мо муваффақиятҳо хоҳон ҳастем. Ман аз номи паҳлавонон ва аспдороне ки дар бозиҳои бузкашии калон иштирок мекунанду мухлисон ва тамошобинонашон онҳоро дилшикаставу ғайбат бадном мекунанд, аз забони паҳлавонону аспдорон ва аз нӯги қалами шоири ширинкалом муқими маннониён гуфтанӣ ҳастам. хуб гӯш доред. маро бишкастан осон нест, бо сад фитна меҷангам. ту эй садрӯя медонӣ ки ман якрӯю якрангам. зихори барраҳам коридаат сад захм дар поям. зи дардаш меҳнате дорам вале ҳаргиз намелангам. магасро ҳампари парвонаҳо гуфтам, хато кардам. ҳамин аст иштибоҳам эй худоё, сахт дилтангам. бахило боғи ту гар сабз ҳам гардад, наорад бор. чаман ҳарфи дилороям, намеарзи ту бар ҷангам. муханнас ботино беҳуда хоҳӣ пастии манро. барӯи боми як қалби бузурге парчами нангам. ва боз инчунин гуфтанӣ ҳастам. он ки аз душман барои ман хабар оварда буд, пеши душман ҳам яқинам ғайбатамро карда буд. борҳо рӯи рафиқонам қасам хӯрдам, вале он рафиқе ки заминам зад, намак парварда буд. дар қатори паҳлавононе ки номи ватанро боло мебардоранд, ба сарбозон, ба афсарон, ба ононе ки хизмат барои ватан мекунанд дар сарҳадҳо, дар минтақаҳои сарҳадӣ гуфтанӣ ҳастам, зеро ки шаҳри Конибодон низ ин минтақаи сарҳадӣ аст. ба он ҷавонмардони ватане ки ватанро посбонӣ мекунанд, аз номи муқими маннониён гуфтанӣ ҳастам. бо баҳои ҷон ватанро посбонӣ мекунӣ. баҳри ҳифзи хоки покаш ҷонфишонӣ мекунӣ. то шавад рӯсурх миллат пеши дигар халқҳо. аз ҳасад рӯи адуро заъфаронӣ мекунӣ. хизмати худро надорӣ аз ватан ҳаргиз дареғ. сарбаланду шод умре зиндагонӣ мекунӣ. ҳеҷ гоҳе аз дуруштӣ кор нагрифтӣ сипос. ҳар ки кор афтода бошад меҳрубонӣ мекунӣ. то ки дар оғӯши модар тифлаке хобад ба ноз. ҷон ба каф то субҳгоҳон ай қаҳрамонӣ мекунӣ. мешавад дар ҳифзи меҳан гар фидо ҷону дилат. номи худро чун таҳамтан ҷовидонӣ мекунӣ. муқими маннониён. дар охир ногуфта намонам ки рақамҳое ки дар зери экранҳо мебинед рақамҳои ватсап ва картаи душанбе сити аст. ҳар он реклама, ҳар он дархосту пешниҳодҳое ки доред ба ҳамин рақам метавонед ки муроҷиат кунед. рекламаҳои аспони худ, рекламаҳои паҳлавонони худ, ҳар он чизе ки дархосту хоҳиши шумо аст, мо иҷро хоҳем кард. ин рақамҳо танҳо ба ду савол ҷавоб намедиҳад. яке аз он саволҳо ин аст ки кай ва дар куҷо бузкашӣ баргузор мегардад. дуюм савол ин аст ки бузкашие ки гузашт кай рӯи навор мебиёяд. саломату сарбаланд бошед. тамошои хуш орзу дорем. ман азизои дили дида меҳмонҳо аз O'zbekiston. O'zbekistoни qayeridansizlar? Zomin tumanidan.
Zartor tuman, Zomin tuman. Zomin Omadimizni bersin. O'rta Osiyoda zo'r ko'pkari bo'lsin. O'zbekiston, Tojikiston og'ayni Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Avvalambor mana quyosh parvozi zo'r bo'ldi osmonda charaqlagan quyosh. Polvonlar yiqilmasin, surinmasin. O'zbekiston bilan Tojikistonning polvonlariga omad, O'rta Osiyo bossin uloqni. Zominga boringlar. Boringlar. Tojikistonga xush kelibsizlar. Rahmat, rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmatli kalob. Rahmat. نواربرداران استودیوی سفینه اشاری کانی بادام همچنین با همراهی نواربرداران استودیوی سفینه کانی بادام نواربرداران اداره تلویزیون و رادیو ولایت سوخت نواربرداران از مهمانان از ازبکستان استودیوی آسیا اولاق در خدمت ما و شما هستند مهمانان عزیز از همین کانال ها البته بازی های ملی پایگاه بزکشی به خصوص بازی همین روزه را تماشا کرده میتوانید رحمت با بلاگرای تاجیکستان امید ویدیو از عرفشان بیروز قصاب Sojina TV. سوجینا تیوی ام گروه بزکشی تیوی رحمت همه تونده که بسو سایت های بزکشی را خوب سیامکه کرده به مردم نشان میتین همین روزا مسابقه ما با همراهی روی فدراسی پایگاه بزکشی جمهوری تاجیکستان آقای قطفیدین و مهمان برنده بازی های بزکشی در ازبکستان عبدالله رئیس راویگی میکنیم مهمانان عزتمند امروز از تمام گوشه کنار تاجیکستان عزیز مهمانان از جمهوری های همسایه آمدند مسابقه امروزه بخصوص از جانب رئیس فدراسیای پایگاه بزکشی تاجیکستان محترم شیر محمد شاهیان البته تماشا کرده ایستادن پهلوانای دیگر احترام کنیم بازی خاطر ما شود نه خب سلام علیکم اولا مخلص های بزکشی مهمان ها شو اندازا خب قایده بزکشی را همت میدونیم فقط التماس میکنیم که بازی را ویران نکنیم یگان نمودی بند تروس استفاده نشود نعلق چلبوری بندی دست خوش زین فقط قوی دست دو تا سه تا درون در بالای سرتون کار میکنن ما در تلویزیون تماشاتون میکنیم ما در اساس مهمان های میدان خرسند بروند تمام ما هنر شما را دیدگیم من سفارش فدراسیون بزکشی را گرفتم من درون را تماشا میکنم فقط مردک هنرت نشان بده حق بگیر تمام ما فلانیم ما بیمدانیم خیلی گم نیست خب پکر با پایان نمیبره اکی عبدالخلیل داوری اساسی است حرام حلال اکی عبدالخلیل میگه پایان نمیکنی مرای پایان نمیکنی یک تا شطور یک تا اسب یک تا گاو 1000 تومان پول بازگشت مرای بالا یک تا اشتار یک تا اسب 1000 تومان پول İki piyoda yaptı mı? İki خورشید دولتزاده یک نفر پیش من روان کن یا خودت یک بار میوی خب اکا مردم ولایت سوخته امروز بلچکی شونه میبینیم که چقدر آواز خوب دارن چه خیلی بلچکی میکنن Diyor. دیار بود در دستی دیار آواز پای نویتی اکا درون نزدیکی تکه بگیر فقط که جای تکه میره نزدیکی تکه بگیر ما چواندازه بشناسیم یعنی میبینیم پایان بردگی کی بود من پایان بردگی
ابراهیم پهلوان جمهوری ازبکستان اسب جمهوری تاجیکستان اسب ولایت سرخ شهر اسفر اسب حاجی طالب جان خیلایف اسب با نام استینگر بیروز چوانداز شهر نارنگ چوانداز حرکت کن بزندستی همیشه چوانداز نهایی 5 سامورای اسب شهر کلو نزدیک شده امیرشاه نزدیک شده امیرشاه Çıkmayız zaten vahşi çıkmayız. خوب اطراف خرسان مراد شهر اسفره راست ای پیش تلویزیون یعنی بیست ای پیش تلویزیون کنیا پالوانا مکان شوید برای بالا یک سر اشتر یک سر اسب 1000 سومانی بالا بکر پایان مرای پایان در اونو 20 متر دقیقتید پایان اسب دیگر سور شو اسب دیگر پایان نمیکنی یک تگاه 1000 سوم پول پایان بالا حرکت کنید مرای بالا یک تا اشتر 1000 سوم پول و یک تا اشتر یک تگاه 1000 سوم پول یک تا پولی از 3500 سوم پول دیگه بالا حرکت کنید مکافات مرای بالا یک سر اشتر یک سر گاو 1000 سومانی پول پولی یک سر اسب 3500 سومانی Diyarda. شمسلا اسب پشتی ما را بیار شمسلا کنیا بالا مکان شوید حرکت کنید مکافات مرای بالا یک سر اشتر یک سر گاو 1000 سومانی پول برزمی همین پولی یک سر اسب 3500 سومانی جسور کجا ده و پیش ماشین کب خلیل ابرد جسور کنیا مکان شا پالوا حرکت کن بود خرسان مراد چوانداز شهر اسفره
уштур, як сар гов, 1000 сомонӣ, пули як сар асп 3500 сомонӣ. Хуб. پایان های میکنی بالا حلال مرای پایان یک تا توی 1000 سومون پول مرای بالا بیا سلبرات тамошобидони азиз, ғолиби марраи поён чавандози номи ноҳияи Спитамен Алим Паҳлавон бо аспи ноҳияи Спитамен аспи ҳоҷи Мирзорақиб асп бо номи Панҷшер мукофоташ як сар гов 1000 сомонӣ, як сар уштур, як сар гов 1000 сомонӣ, пули як сар асп 3500 сомонӣ. پایان مردگی دوستان عزیز، انا غالب مرای پایان در نزد ما چواندوز نامی از شهر استراوشان دهه باغی کلان بگیم قول پهلوان با اسب پایان با اسب دهه قلعه دوست ناحیه دیوشتیج اسب حاجی عبدالقادر رحیموف اسب با نام ولکان یک سر اسب 1000 سومانی. مرای پایان مردگی بگیم قول پایان شهر سراوشان اسب حاجی قادر اسب سراوشان اسب با نام ولکان سر اسب یک سر گو 1000 سومانی پول گشت آمدش مکافات مرای بولو یک سر شور یک سر گو 1000 سومانی پولی یک سر اسب 3500 سومانی. مکافات مرای بولو یک سر شور یک سر گو 4500 سومانی. اسبی ازبکستان زمین اسب با نام تایسون صاحبی است اسماعیل حاجی. پهلوان مکن شو قندت ازم اختیار پهلوانی ازبکستان سمرقند با اسب ازبکستان زمین اسب با نام تایسون. مرای پایان های میکنیم مرای پایان بیا کی بود بیا پشما بیا پهلوان بیا کی بود چواندازی گذشتگی بیا ایجا даври дуюм марраи боло ва чавандози номи аз ноҳияи шаҳристон чашмасор сардор паҳлавон як бор дигар ғолиби марраи боло эълон мекунем. сардор чавандози шаҳристон чашмасор бо аспи шаҳри саравшан қурғонча аспи зарифи семофурӯш асп бо номи рекорд мукофот як сар шутур як сар гов 4500 сомонӣ. казане паҳлавон кания паҳлавоно ҳаракат кунем мустаҳкам шавед. мукофоти марраи боло як сар уштур як сар гов 6500 сомонӣ. буз замин ба мемонад, буз иваз карда мешавад. مرای پایان یک تک گاو 1000 سومون پول بود. اصلدین چوانداز نوعی بلجوان اسب نوعی واسه اسب دولتزاده ابو نصر اسب با نام پلنگ. پهلوانو محکم شوید حرکت کنید. مکافات مرای بالو یک سر اشتر یک سر گو 6500 سومانی. باز در دست داداخان اسفرح مرای بالا
یک تا اشتر، یک تا اشتر، یک تا گاو 6500 تومان پول بود. مرای بالا یک تا اشتر، یک تا گاو 6500 تومان پول بود. دادا خود چواندوز شهر سر اسب، شهر سراوشن اسب حاجی قل اسب با نام ارسنال حاجی قلی اسب حاجی قلی شهر سراوشن اسب با نام ارسنال. پایان نمیکنی یک تا اسب 1000 تومان پول. مرای پایان یک تا 1000 تومان پول. مرای بالا بازگشت یک تا اشتر، یک تا اسب 4500 تومان پول. دوستان عزیز، غالب مرای پایان در نزد ما از ناحیه شهرستان عبدالاحد چواندوز با اسب ناحیه جبار رسول و جماعت دیهات دیمای اسب حاجی امیرخان اسب با نام سپارتاک یک سر اسب 1000 سامانی به مرا کرد. پهلوانو حرکت کنید. مکافات مرای بالا یک سر اشتر، یک سر اسب 4500 سامانی. مستحکم شو پهلوان. اسب یکی نسیمه به همه پیشی ما را برین. اسب یکی نسیمه بایدی بیک پهلوان نزدی ما بیا. بایدی بیک جمهوری قزاقستان بایدی بیک درون یعنی تماشا میکردگی مراویت درون سفید ایکی بگه میدون. درون سفید میدون بگه درون مراویت. کنیا پهلوانو مستحکم شوید. مکافات مرای بالا یک سر اشتر، یک سر اسب 4500 سامانی. کنیا پهلوانو محکم شوید. حرکت کنید پهلوانو. مکافات مرای بالا یک سر اشتر، یک سر اسب 4500 سامانی. مرای پایان نمیکنی بختوار حلال. مرای پایان یک تا اسب، یک تا گاو 1000 تومان پول. مرای بالا بازی مرای بالا یک تا اشتر، یک تا اسب 4500 تومان پول بود. بختوار چواندوز شهر اصار اسب شهر شنبه اسب خالد پهلوان اسب با نام پیکر. چک تا بگی چواندوزی که مره میکنی. مرای بالا پایان چک تا عدس یکی عبدالخلیل میگیری عدسی دواری میدون. بعد نزدی ما میوی معرفیت میکنیم. چون آمدن میمانای شهر کلاب امید علیموف، حاجی فیض‌الدین، دولت زاده خورشید. خوش آمدین. خوش آمدید. حاجی شرف، بابا جانوف، حاجی خال، امردین نقشوف، حاجی مشرف قربانوف. خوش آمدین. حاجی فیروز، حاجی اکرام. خوش آمدین. سعید جان کجا داری؟ اسب بگی و پیش من بیا. همین بچه هایی که پیوده در میدان در اومدن ای طرف دست راست ما
اگر میدان برویم بلندی را بیستیم بسیار کار خوب می شود. یک حرکت که نه میدان برویم. مرای بالا یک تا اشتور یک تا است 4500 تومان پول بود. بختیوار چوندوز شهر حصار اسب شهر چنبه اسب خالد پهلوان اسب با نام پیکر اکرد خلیل پایون افتماشین هم میمونیم پایون در رسید اولی رسید پایون مرای بلای بکری یک تا افتماشین تمغای مرسیدس ها کی یک تا افتماشین 1000 تومان پول. برای بالا یک تا автомобиль 1000 تومانی حرکت کنید پهلوانا. یک تا کلیدی افتاده است کلیدی خونده مرای پایان بردگی قابل پهلوان جمهوری ازبکستان اسب جمهوری ازبکستان اسب اسب قوقند اسب رفیق خوجه اسب با نام شمال شما دین چکم حرکت کن مرای بالای بکنی یک تا افتماشین همغای مرسیدس سیچکا 1000 تومان پول دیگه اسب بایتورا را نزدی ما بیار جمهوری ازبکستان اسب بایتورا نزدی بلنگو یک بیار اسبا حرکت کن مرای بالای میکنی یک تا افتماشین 1000 تومان پول. اسب شمال ازبکستان به شریق یک سر اسب یک سر گو 1000 تومانی و حرکت. دوستان عزیز امروز مخلصا برای پهلوانا چواندازی بسیار مخلصی دارند. اینچنین مخلصان بختیوار چوانداز ناحیه حصار بهادر باز در دست بختیوار چوانداز شهر حصار ana بختیوار پهلوان محکم بولای بختیوار پهلوان ازبکستان Farg'ona qo'qonida Begumarovning parlamenti bilan ana mahkam bo'ling. Xudo xolasa muxlislar maza qilib tomosha qilib joylashib olishlaringizni iltimos qilamiz. Tomosha xudo xolasa kechgacha zo'r bo'ladi. مردم جمهوری تاجیکستان یک بار برای مهمانایی که از جمهوری ازبکستان در میدان ما آمدند خوازمایه دارند یک بار که یک امکسه یک قرصه خطی مهمانان را یک استقبال میگیریم که چخیره و سلام مردم ولایت سوم شامد یکی عبدالله باز در دست رحم بردی باز در دست رحم بردی کسی بالت که رحم بردی یا با رحم بردی رحم berdi polvon mahkam bo'lay. Rahim berdi polvon mahkam bo'lay. Keldi yuqoriga.
بیا جرایم بردی بازی مرای بالا یک طرف تماشین و تمرین مرسیدس 3000 سوم پول رایم بردی چوانداز ولایت سوق جمهوری تاجیکستان اسب ولایت ختلون اسب نوعی دنغره اسب حاجی مشرف قربانov اسب با نام ختلانی Paski marramizga O'zbekiston. Toshkent Ohangaron sahibi polvon O'zbekiston. Toshkent to'yda Bobobosh akamizning Qiran Qashqanon motori bilan paski marramizga sahibi polvon qarsay bormi? Qarsaylar! Yakta to'y 1000 so'm pul. Paski marramizda navbatdagi yakta ushkor 7500 so'm pul. Maray bola bozgasht. Harakat kıl maray bola emekini. Yakta ushkor 7500 so'm pul. Maray bola. Mukofoti maray poyon. Yaksar as 1000 somoni va chavandozi nomi aznoi Shahriston, Chashmasor, Iskandar Pahlavon. Qani yuqori marramizga qarab ko'tardi O'zbekiston. Zomin Boydarovimizning Amiralar Shohron Durrayevning o'yin nomlari bilan ko'tardi yuqoriga qarab. O'zbekiston Zomin Boydarovimizning nabirasi Shohjahon Durrayevning o'yin nomlari bilan ko'tardi yuqoriga qarab. Mana tuya 7,5 ming somon. O'zbekiston Zomin Boydarovimizning nabirasi Shohjahon Durrayevning bo'yin nomlari bilan ana keldi yuqoriga qarab halollang balvon halollang tuya 7,5 ming somon. Ana mahkam pastki marramizga do'stlar, pastki marramizda polvonlari Bola tushib yadam biz. O'zlar o'shandan oz do'stlar. Bayak Abdurasul akamizni Titanik motor bilan tashladi. Ya minut. Yuqori marramizga do'stlar, O'zbekiston O'rta Osiyo ko'pkarida hosil Zomin Boydarovimizning nabirasi Shohjahon Durrayevning bo'yin nomlari bilan qarsay bormi? Qarsaylar! Xursand Murod polvon do'stlar. Qani az do'stlar to'y sohibi az do'stlar. Hoji akamiz o'g'illari Bahodir akamizdan Solim do'stiga bir tuya, bir qo'tos qo'shib berdi. Xursand Murod polvon do'stlar O'zbekiston O'rta Osiyo ko'pkarida hosil Zomin Boydarovimizning nabiralari Shohjahon Durrayevning bo'yin nomlari bilan tashladi. Mana Xursand Murod polvon Tojikistonda mana shu ot bilan marralar qilgan Buxoro. O'zbekiston Zomin Boydarovimizning nabirasi Shohjahon Durrayevning bo'yin nomlari bilan Xursand Murod polvon tuya, qo'sh tuya, bir qo'tos 7,5 ming somonga tashladi. Qo'yon buradagi Iskandar Chavandoz, Shahri Saroshan asbi aka Abdurasul, asb bonomi Titanik. Tamam. Asbi aka Abdurasul. Maray bola yakta ushkor. Boluchi haftom. Aka yam minut best. Maray bola emeki yakta ushkor, yakta gov. 4500 so'm pul. Az do'stlar, mana O'rta Osiyo ko'pkarida hosil Zomin Boydarovimizdan bugungi to'yimizga $10,000 solim kelgan. Xudo xolasa 9-marra pastiga qo'yamiz. Ba'di marra g'altidan maray bola. Ba'di marra guzashtan takara alish mekinim. Ba'di marra sudan takara ivaz mekinim. Ba'di marra شدن تکر عوض میکنیم.
دوستان عزیز یک بار دیگر اعلام میکنیم با اسب شهر استراوشان، اسب دایکی بالا، اسب عبدالرسول با نام تیتانیک اسکندر پهلوان. پس که مرمز O'zbekiston Rustam Polvon az do'stlar Toshkent Bobosh akamizning Turon nomlari bilan Toshkent Galabotur O'zbekiston Bobosh akamizning Turon nomlari bilan Toshkent To'ytepa Rustam do'stlar az do'stlar bir tona 1000 so'mga tashladi. Bir tona 1000 so'm Rustam do'stlar. Pastki marramizga O'zbekiston Toshkent To'ytepa Galabotur Bobosh akamizning Turon nomlari bilan ana yuqori marramizda polvon az do'stlar. Boring oxiri, boring oxiri. Qadaxon polvon az do'stlar Spora. Sayniddin akamiz az do'stlar. Sayniddin akamizni Sayniddin Nuriddin akalarimizni chempion nomlari bilan Medved chempioni bilan az do'stlar yuqori marramizga tashladi. Do'stoni aziz, Marai Bolova bu aspi nohiyayi Devashtish, aspi dehayi qalai do'st, asponomi Medved, chavandozi nomi shahri Isfara, Hoji Dodonxon Pahlavon barakardan, Tanzaniya Pahlavon. Kaniya Pahlavon harakat kunib makan shavi. Marai Bolova bu aspi nohiyayi Devashtish, aspi dehayi qalai do'st, asponomi Medved chempion, aspi Zayniddin Nuriddinov, Hoji Dodonxon Pahlavon shahri Isfara. یک سر اشتور، یک سرگو 4500 سومانی به ماره کردن. پهلوانو پایان برکت کنید. مارای بالا، مارای پایان. مارای پایان یک سرگو 1000 سومانی گشت آمدش. مارای بالا یک سر اشتور 6500 سومانی. حرکت کنید پهلوانو. مارای پایان یک سر گو 1000 سومانی گشت آمدش. مارای بالا یک سر اشتور 6500 سومانی. حرکت کنید پهلوانو. Ana harakat qilinglar polvonlar. Bundan oldingi mallarimizga Jizzax yangi va savodli polvoni Qobul polvon aziz do'stlar. Rabqon aziz do'stlar, xudo xolasa 17-kuniga katta to'y qilishni niyat qilgan Rabiq hoji akamizning Shamol nomlari bilan tashladi. Bir to'y, bir tona 1000 so'mga. Galiya polvoni Makashevi. Mukofoti Marai Bolo یک سر اشتور 6500 سومانی. ماشینه یاری تاجیلی Marai پایان بازدید شوید. ماشینه یاری تاجیلی سکوری پامش Marai پایان بازدید شوید. گلیه پهلوانو مکان شوید حرکت کنید. مکافات Marai بالا یک سر اشتور 6500 سومانی. قانه yuqori marraz do'stlar 1.6 so'm. 1.6 so'm chapilyapti do'stlar yuqori marramizga. Harakat qilinglar polvonlar, ko'pkarimiz davom etmoqda do'stlar. 1.6 so'm. Ana harakat qilinglar polvonlar, harakat qilinglar polvonlar. Bundan oldingi marralarimizga O'zbekiston butun O'rta Osiyo bo'ylab ko'pkarining halol o'tishida ulkan hissa qo'shgan ko'pkari dahosi, ko'pkari jonkiyari Zomin Boyto'rabomizning nabiralari Shohjahon To'rrayevning bo'yin nomlari, bo'yin asos do'stlar Buxoroda. Mana Buxoro bo'lib Tojikistondan mana shu chopilgan aziz do'stlar. Tabiiy harakat kunid. Raftash mukofoti Marai poyon. یک سر گو 1000 سومانی. گشت آمدش مکافات Marai بالا یک سر اشتور 6500 سومانی. اعلان پگاه سنه 7 ینور در ناحیه گلستان آدرسمان دهه قرامزار مسابقه ملی پایگاه بزکشی برگزار می‌گردد. این سنه 13 ینور در ناحیه گلستان آدرسمان دهه قرامزار مسابقه ملی پایگاه بزکشی برگزار می‌گردد. این سامانگه داشت قلب باسکی مرمزی قلب گفته. تشکر از یاکنی پهلوانو مستقل شوی حرکت کنید. Marai پایان یک سر گو 1000 سومانی. گشت آمدش مکافات Marai بالا یک سر اشتور 6500 سومانی. از این پیشتر Marai بالا با اسب ناحیه دنغره، اسب یکی از اسبازان ورزیده آسیایی میانه، اسب حاجی مشرف قربانوف
از با نام خطلانی رحیمبردی پالوان نایی اسپیتامل مرای برد کرد. کنیا پالوان ها مکن شوید. مرای بالای اکثر اشتر 6500 سامانی. یک تا اشتر 6500 سامان پول بزرگ شد از دوم لایق‌زاده کناچا منطقه رشتون زمین 17500 سامان پول یک تا اشتر 11000 سامان پول میبونه. این پولای خارجی است دلار. مرای پایان 11000 سامان پول. مرای بالا 100,000 سامان پول میشه. فقط خروجمای پهلوانا رو میبینیم. همین دست جازر میگذره اشتر 17000 بعد همین اشتر 17000 از آمی بایتوره جمهوری ازبکستان 100,000 سامان پول می شود. امبولای geldi yukarıya tüye 6,5 سامان. Bu zalafti Odil Çoğandoz. Odil şehir Esfara. Bu zalafti Odil Çoğandoz şehir Esfara. Ana Odil Polvon mahkem bo'lay. Odil Polvon mahkem bo'lay. Kaniya Polvon Mustakashev Polvon. Mukofoti Marai Boloy aksar ushtur 7500 somoni. Polvon yadigar ehtiyot kunid. Yadigar ba kamchi nabardore Polvon. Yadigar ehtiyot kunid Polvon. Kaniya Mustakashev Polvon. 7,5 somoni. Muzika. 7,5 somon geldi yuqoriga. یک تا اشتر 17,500 سامان پول. Ana geldi yuqoriga tuya. یک تا اشتر 17,500 سامان پول. Tuya 7,5 somon aziz do'stlar. Ana yuqoriga keldi navbatdagi marraz do'stlar. Ko'pkarida hosi. Diqqat bilan eshitamiz. O'zbekiston Zominboy Darabomizning salomlari. Borasiz $1000 qaydasiz $9,000. Bobur Shoh O'zbekiston. Sirdaryo Malik Bobur Shoh aziz do'stlar. Yuqori marramizga. Pastki marramizga aziz do'stlar. Andijon Mirzaxo'ja akamiz Andijon Marg'ilon O'zbekiston. Andijon Marg'ilon Mirzaxo'ja akamizning Tezil nomlatar bilan tasha yuqori marramizga. Odil Polvon aziz do'stlar. Qarajingilda nomus ko'p. Qarajingilda aziz do'stlar nomus ko'ki bilan. Ne'matulloh hoji akamizning nomus ko'ki bilan tashadi. Marg'ilondan O'zbekiston Marg'ilon Mirzaxo'ja akamizning Tezil nomlatari bilan. Tashakkurimiz yo'q. O'zbekiston. G'olib borasiz 1000 somon, $1000. Qaydasiz $9,000 O'zbekiston. O'rta Osiyo ko'pkarida hosi. Zominboy Darabomizning salomlari aziz do'stlar. Do'stoni aziz g'olibi Marai Bolo dar Nazimo. Cho'vandoz nomi Ashari Isfara. Odil Polvon Shari Isfara. Bospi. Asponomi Nomuskok. Sohibi Asp. Ne'matulloh hoji Aspi. Aspi dehay Qarojingil. Yaksar ushtur 7500 somoni. Odil Polvon Shari Isfara. Qani qarsa. Ana harakat qiling polvonlar. O'zi Sharaf peshima bu o'zi Sharaf Bobojonov. Sharaf Bobojonov. Yo. Maray poyon 11000 so'm pul. Bozgash Maray bolo. Azomi Boyto'ra Jumhuriyat O'zbekiston 100,000 so'm pul. Bozgash Maray bolo. Mukofoti Maray bolo. Azomi Boyto'ra Hoji Bobo O'zbekiston 11,000 somoni. Gashto omadash mukofoti Maray bolo. Azomi Boyto'ra Hoji Bobo O'zbekiston 100,000 somoni. Qani muxlisom akashaviy harakat kunid.